Thutha wa mwiri wa General Francis Ogolla kuruto nyumba-ini ya kuiga miri ya mbiraru ya Mashujaa mwena wa Embakasi Nairobi, utwarirwo imwe kwa imwe nginya kibaro-ini kia ndege gia Kithumo, ino irio thabari ya muthia ya General Ogolla ya kuburukio gwake mucii itura-ini iria ng'ia kaunti-ini ya Siaya. Muthabaro uyu ugiterebwo na mitaratara ya kibiraru, mwiri wa Ogolla ugereirio barabara-ini ya Kithumo kuthie Busia, Kisiani kuthie Bondo, ugitongorio ni bikibiki cia mbiraru na ngari iria ikuthiaga ikibianaga mwerekera. Muingi uria utangibotire gwikinya kibaro-ini kia thukuru wa muthingi wa Senator Obama kuria igongona ria mathiko rigutabanagirio wiyumiririe barabara-ini na njira nene, ukuite mathaji ugicakaya gikuo kia Ogolla na mbu o undu umwe na kiriro. Na riria mwiri wa Ogolla ukubireirie itura ria Ng'ea, kimumu kia atwarithia a nduthi kionekire gigitongoria muthabara wa mbiraru na gucungiriria maobitha ma mbiraru kuma ngari-ini ciao kweberia muingi uria ukwiyurite barabara-ini niguo kube mwiri njira ya kuingira kibaro-ini. Mwiri wa Ogolla ugikinya itura-ini ria Ng'ea ukorire mbiraru ire cemba ciibarire na gakari ga kukua kuingiria kibaro, ugitongorio kabora ni Mabatire na Sheikh aria onao ni mbiraru makiuma thutha ni bamiri na arata a bakubi a General Ogolla. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Mercy Wandia wa Muriithi.